Indzaba njengoba besinethembisile Maswati Lamahle insatheli yethu yalomsakato Sandile Makhanya wethembisile ukuthi kunembiko lawulungisele bona babukeli njengoba kuchubeka wona umkhosi webuganu esigodlweni ebuhleni khona isifundzeni sakaHhohho so vele khona ke Sandile Makhanya kusichazela ukuthi kumanje kuchubekani khona esigodlweni ebuhleni. Dlamini kunene seloku libutho lelithango lichubeke kanjalo nemsebenzi lomuhle kakhulu ukuthulela indlovu yemhlaba dona ke tetfulo letahlukahlukene le njengoba sesichazile bekunene kuphawula wona ukuthi lempelasondvo lenhle kakhulu ya umkhosi webuganu esigabeni sawo sekuqala sevele seyiqalile sibheka ukuthi umsebenzi uqhubeke kuze kufike ilanga langelisonto kodwa ke bekunene besinethembisile lapha ukuthi sitawuke sinethulele umbiko lokhomba ukuthi kwendekeni ngesikhathi lifika lona libutho leluthango libutho labo phezulu komkhono njengoba solo sintekela nje ukuthi kuhambe njani sesithi kulesikhathi samanje asesinilethele isithombe bekunene kude ndawubona kabantu ukuthi umsebenzi uqhubeke njani. Indlela lebabathokote ngayo bophezulu komkhono ngelilanga likuthula esigodlweni ebuhleni ngalesihlanu ikhombisile ukuthi nalonyaka umkhosi wobuganu utawujinge uqhubeke ube muhle njengaseminyakeni. Emakhulukhulu yabophezulu komkhono angene esigodlweni netetfulo letahlukahlukene bebangakhona nekutibamba bophezulu komkhono ngenxa injabulo. Sasifikile somemedile lomdzala uthi manje kayiphelele abantu bakhe libutho lakhe silibutho lakhe futhi sithokotile kakhulu konke lokwendeko sikuthela indiva ngani ngoba site kuye noba ngathini bayatihlupha batikhathata wethu siyawufela kuye nalabakhubatekile bavumelekile kutenkosini yabo ngiqhamuke Ntondozi kushifu wamasuku wesibili induna yami ngishodi Mabuza siyabonga kakhulu noma ngabe ukhubateke ngaluphi uhlobo kwaja uqoshe ebukhosini bakho uvumelekile basinakele thina nje sikhubatekile basinakelela kakhulu ngekuholwa ngemakhosikazi yeNgonyama nebalondolozi libutho lingene esigodlweni netetfulo tendlovu yemhlaba lebetibonakala ukuthi tikhethekile. Indlovu yemhlaba yetfulelwe tetfulo letfake ekhatsi buganu tinhlobonhlobo tetibhidvo kanye netitselo nemikhicito lehlukahlukene liyakhiwe ngesithelo semaganu. Ebuthweni labo phezulu komkhono bekuneluthango lwemibutho yelive inkampani letitimele naletingaphansi kahulumende ematiko ahulumende luthango lwaseNingizimu Afrika noluthango lolukhubatekile. Umkhosi walonyaka ungilokhethekile kulandzela ukuthi ugidva ngeminyaka lapho khona live ligubha iminyaka lengamashumi ingonyama isesihlalweni sebukhosi. Kubhekeke ukuthi kuvakale tingoma letinsha leticanjwe bophezulu komkhono uhlonipha aboholi bengonyama nekuhlonipha lichaza lelidlalile uthuthukisa abomake kusukela yabekwa esihlalweni sebukhosi njengengonyama yeMaswati. Njengoba umkhosi wobuganu sewakhula waba inkundla lapho khona abomake bahlonyiswa ngetindlela tekutithuthukisa kutebhizinisi nakutenhlalakahle nokuthi njeke batfole tisombululo leticatulula tinsayela bahlangabetana nato emimangweni batawuba netifundvo njengengcenye yawo umkhosi. Naloku ilanga lelikhulu langemgcibelo litawuhlanganisa tinkulungwane netinkulungwane tabophezulu komkhono labatawukhipha ubugabazi babo phambi kwamakhosi nesive. Nenkundla seyiguquke yaba yinsha kulandzela ukuthi seyanothodela sekuhlanyile etshani. Kubhekeke ukuthi umkhosi unanadelwe nasimo selitulu lesitawube sesihle. Kutawude kube lilanga langelisonto solo sive sihlanganyele nemakhosi kukuhle kudzelile
kwengamelelo uthando lweAgape. Kutawuze kuphume lilanga solo-ke umsebenzi uqhubeka la njengoba sikhuluma nje solo angene njalo emabhasi la lethebona phezu komkhono ukuthi befike bethule tona tetfulo letahlukahlukene kiyo Indlovukazi Mhlekazi nokuthi-ke bekunena sichaze ukuthi singumsakado yeSwatini TV tawuthi kusasa nakanjani sivele lo msebenzi wamakhosi lomkhulu nakangaka sikusakade ukhona. Sibonga kakhulu Sandile umbiko lomuhle nakangaka sichubeka nato tindzaba. Emaphakelo eminyaka mali wa 2026-2027